راغلو رمضان د گناہونو ځان جدا کا الله تعالی رضا کا ابز درن تر نشي الله تعالی رضا کا ابز درن تر نشي راغلو رمضان د گناہونو ځان جدا کا الله تعالی رضا کا ابز درن تر نشي الله تعالی رضا کا ابز در تیر نشی دا مہینہ دا رحمتنو و مسلمہ هم خزانہ دا ثوابنو و مسلمہ هم خزانہ دا ثوابنو و مسلمہ دی رحمتنا عبادت یقن مزاکا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغلو رمضان دا گناہونو ځان جدا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغل دی میاش کی قرآن درب دلوری شیطانان ټول دی بل دیوال درب دلوری شیطانان ټول دی بل دیوال درب دلوری قیام اللیل کے مبارک شپے صبا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغلو رمضان دا گناہونو ځان جدا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی مکڑا خوبنا شبیدار وایا قرآن کا تلاوت لیل النہار وایا قرآن کا تلاوت لیل النہار وایا قرآن واقعی غریب لر پرسانی خامخا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغلو رمضان دا گناہونو ځان جدا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی پچا چی تیر شی رمضان وائی حضور بخشش اونشی دا انسان وائی حضور بخشش اونشی دا انسان وائی حضور دی بد نصیبو تا محبوب میں بد دعا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغلو رمضان دا گناہونو ځان جدا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی وزیر باچا سواتینات خوانیم خوش نصیب راغللو بیا جون کے رمضان یم خوش نصیب راغللو بیا جون کے رمضان یم خوش نصیب دیر گناہگار یم مغفرت ربا زما کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی راغلو رمضان دا گناہونو ځان جدا کا اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی اللہ تعالی رضا کا ابز در تیر نشی